I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Za danas odradit ćemo, da kažem, neki edukativni sadržaj u vidu neke prezentacije, tako sam vam spremio. Pričat ću vam naravno, vidjet ću da takve klipove pravim, vidjet ću u stvari kako ćete da podržite, a ako dobro podržite vidjet ćemo dalje da nastavimo da pravimo takve klipove. A današnja tema je najbolje vrste bicikla za vas kao prvo vozilo. Sad ja sam tu više se posvetio, kažem, nekom drumskom delu, vidjet ćete i sami, jer sam hteo MTB posebno da odradim, jer je to ipak neka posebna grupa, tako da sam to hteo posebno da odradim, a više sam se dotakao, da kažem, neke ceste i tako toga. Sad ovako, prvo morate znate kakve vrste terena imate. Imate znači ravnica flatland, planina ili brdo, mountain or hill, i imate ono kao grad ili city. Ja sam sad ovdje na prvoj slici stavio kao neka ravnica, otprilike tu sam našao, onda sam stavio evo za drugu sliku recimo ta neka brdo, planina, ovo je neko, ja mislim, jezero kod nas u Srbiji, nisam siguran, ali mislim da jeste kad sam skidao slike, i stavio sam svoj grad naravno, ono kao, da kažem, tu neku, samo da vidimo ovo za osvetljenje, malo da pomerim. I stavio sam svoj grad za tu kao neku city vožnju. Znači, eto, imate, da kažem, te neke tri vrste terena, naravno imate i kombinovano šljunak, pesak, makadam i tako to, ali ajde, ja sam, da kažem, neke tri glavne svrstao tu. Onda dalje ravnica flatland i grad city, znači bicikli koji spadaju u ovu grupu, pa sam sad tu nabrojao, vidjet ćete sami šta sam nabrojao. Drumski road bike, pogodan je za vožnju po asfaltu, dobra je aerodinamika kod njega, sportski položaj sedenja, izuzetno brz, ima više brzina sa dužim prenosnim odnosom. Onda sam stavio pod dva, vidjet ćete sad slike, hibrid i trekking, nešto između MTB-a i drumskog, točkovi su uglavnom 28 inča, gume su nešto šire od drumskog, a uže su od MTB-a. Ima prostor za montažu blatobrana i pak tregera. Možda sam trebao kad ide tekst da ide i slika, ali na kraju ću vam sve slike izbaciti da vidite. Onda sam dalje stavio dve podgrupe, u ovoj kategoriji su hibrid kao drumski bicikli sa ravnim, samo malo ovdje da namestimo ovo osvetljenje, sa ravnim kormanom. Čekajte, samo ovako osvetljenje da namestimo, nema baš nešto mesta puno na stolu. Lakši, brži i manje malo udobniji. Onda imamo trekking, bliži nekoj kombinaciji između MTB-a, gradskog, drumskog, teži, šire gume, neki modeli dolaze sa prednjom suspenzijom umjesto krute viljuške. To jeste vidjeti sad slike. Gradski bicikli city bike, opuštenija neka verzija od hibrida, često dolazi sa samo jednom brzinom, mada postoje danas modeli i sa brzinama, uspravnije položaj sedenja, znači da mi je nekako pogodnije za kičmu i sve mnogo uspravniji položaj sedenja, pogodan je za kraće rečacije po gradu, relacije, ovdje sam trebao, ovdje nisam dobro napisao, pogodan je za kraće relacije po gradu, dobra preglednost u saobraćaju, pogodan je za vožnju u odelu ili haljini, pošto sam viđao da ljudi znaju baš da idu u odelima, ono, obuku se pa tako idu na posao, i viđao sam neke žene da idu tako u haljinama sa tim, da kažem, city bajsevima. Dolazi sa montiranim korpama, blatobranima i svetlima. Sklopaju bicikli floating bike, lako se sklapaju i rasklapaju, ne zauzimaju puno mesta, i to sam vidio sad, ono, da je in, mislim da što više ljudi koristi i takve bicikle, bukvalno ga skroz sklopite. Manje mesta zauzimaju, točkovi su mali da bi zauzeli još manje prostora, sedište i korman su vam, mogu da se podese, znači tako da može i da vozi odrastao čovjek, znači ima ta cev koja je, odnosno šticna koja je dugačka, isto tako i korman. Sad ćete vidjeti slike. Evo ovdje ovako, ova prva slika ovdje, to mi je taj drumski ili road bike što sam pričao, znači imate te pognuti korman ovdje sa kočnicama i šiftericama, znači da kažem taj sportski položaj sedenja, i na njemu je zaista dobra ta aerodinamika. Nisam nikad probao, volio bih da probam ovako nekog drumaša da provozim kako to ide.
ali vidim da ljudi ono idu s njima onako baš piče, brzo idu 60, 70, idu i više, 80 sam vidio na slobodi čak ono kad se vraćaju sa Mišaluka. Ovo je taj neki hybrid trekking, ovaj ovdje sivi, pa onda dalje imamo evo ovaj taj neki city bike, znači evo ta korpa, pak Traeger, vidite i sami kako izgleda. Ovo sam isto stavio da je neki city bike, sad ovo je neka po meni ženska kombinacija, ovo možda čak i muškama da je ovo može, ovo je neki kao univerzalni ono, što se kaže, može i muško i žensko da vozi isto. Ta neka univerzalna kombinacija, evo vam ti sklopivi bicikle, vidite sad slika kako on izgleda kad se sklopi, a ovako kad je rasklopljen i to sam kažem viđao da dosta onako smešno izgleda, ali eto za te neke možda kraće relacije to sve po gradu je skroz ok i ovdje sam stavio ovo je šta, ovo je isto taj neki kao, ovdje sam stavio da je to hibrid, otprilike eto tako nešto kako izgleda. Ravan korman, lakši, brži, manje udobnije, eto ta neka kruta vila i to sve. Tako da eto mi idemo dalje. Onda sam stavio turistički bicikli, Tours bike, čelični ram, gume i točkovi su mu MTB, drumski korman, zadnji točak je više udaljen, na primjer od osovine radi bolje ravnoteže i raspodjela tereta zbog onih torbi kada stavljate one torbe tamo na, znači na taj pak Traeger zbog tereta, tako su napravili što je dobra stvar skroz. Recumbent je specifičan položaj sedenja, to su vam oni bajsevi kao što ležite a vozite i vidjet ćete sliku sad kad vam pokažem. Pružuje manji otpor vazduha, brže se kreću po ravnom putu i to sam viđao da neki ljudi voze, ne toliko kod nas, ali viđao sam onako čudno je kad vidite da tako neko vozi. Lošiji su po pitanju skretanja, to sam isto vidio, trebamo da kažem neki veći luk da onako skrene, ne može samo da ga smota. Pri malim i velikim brzinama, penjanje uzbrdo, to znači ništa, vožnje po lošem asfaltu ili van njega, znači to isto nije udoban i zato onako uopšte nije za takav neki, uglavnom je za neku striktnu ravnu stazu. Vožnja kroz gust saobraćaj isto, znači nije ni za neki gust saobraćaj, kažem viđao sam da vozi jer teško ga je smotati. Električni bicikl, electric bike, posjeduje elektromotor koji da kažem može da radi na principu da sad na primjer imate znači tu kao ručicu sa strane i onda znači ono on sam da kažem ide, a tokom okretanja vi punite, znači tu bateriju ima i taj sistem, a imate i sistem na primjer to sam vidio na MTB-ovima ili tako na nekim čak i drugim biciklima da kada vi okrećete i taj prenos isto radi, znači to je to kao potpomaganje da vam pomaže i ono samo klasično skroz električno, nego vam ono i radi dok vi okrećete, daje vam tu kao taj neki dodatni boost. To sam rekao. Pogodan je za na primjer neke starije ljude, vidio sam da voze neka od te električne motoriće, dosta su teški zbog akumulatora i zbog te baterije, oblik rama je uglavnom gradskog tipa, ali postoje i primjerci MTB-u kao što sam i rekao. Tandemi, tandem bikes, ono to mi je u dvoje, ono kao ili u troje što se prave bicikli, on kad sedite jedan iza drugoga vožnje u paru ili više ljudi na istom biciklu, zgodan je za porodicu recimo i te neke parove i to čak sam viđao i kod nas da imate da iznajmite tamo kod štranda onako, ali dobro to je sa 4 točka pa ono može vas, mislim 5 najviše da sedne ono kao, držite je i svi ono mogu da pedalaju. Ima 4 sedišta, ali mislim da može čak i 5, zato što je ono zadnje kao na autu, ono, mislim takva su sedišta. Teretni bicikli, jak ram, jaki točkovi sa debelim gumama i sa mestom za stavljanje tereta. Evo sad ova prva slika, ne znam zašto je ovako loša rezolucija, ali ovako mi izgleda otprilike taj neki turistički bike, znači može čak da ima i na ovom modelu sam, odnosno na ovoj slici sam eto imate našao i torbe da su napred isto. Jer uglavnom sam viđao samo da imaju taj kao na zadnjoj strani te torbe i to sve. Nisam viđao toliko sa prednjom, ali eto imate i sa prednjom i ovdje isto gore imate za torbom. Dalje, evo vam je taj recumbent čuveni sa tim nazivom specifičnim, vidite, mislim specifičan
bicikli ovde okrećete, znači maltene kao da ležite i vozite otprilike, tako da nije baš, kažem, nešto pogodan za grad i to, treba to znati smotati. Ovde sam stavio taj neki električni bajs, otprilike ovo je ta neka gradska varijanta. Ovde sam stavio, na primjer, MTB, to konkretno i Ducati je napravio isto, kao što vidite ovde piše Ducati, da je isto napravio, znači taj sistem sa elektronikom, isto imaju bicikli, ja sam se iznenadio, pošto znam da su Ducati motori i tako to, ali eto, napravili su i neku biciklističku verziju, sad ne znam koliko košta, ako hoćete mogu da ostavim u deskripciji ako uspem da nađem neku cenu, ako nekog zanima tako nešto. Mislim da je ovde Fox amortizer, nisam siguran na napred, ne vidim šta je, jer vidim da ima ovde nešto. Evo, ovo su vam ti tandemi, znači ovaj dole, posljednja slika da kažem u prvom redu, to je taj neki tandem. Bicikli kako izgleda, to nisam vidio kod nas, slabo sam se sretao s tim, ali znam da ima. I ovo su da kažem ti neki teretni bicikli, to sam čak i viđao, dobro ne baš ovakve, ali neke slične, ili sam viđao onako kao da ima ono samo za decu da vozi, onako isto tako, samo ono prostor imaju za malu decu, to sam isto video par puta kod nas da je neki čovjek vozio. Sad neka moja preporuka, neki mounting bike, ali kažem to ću da odredim neku posebnu da kažem prezentaciju, to je neka posebna tema. Ali ajde, malo sam se samo dotakao neki, na primjer, HC ili cross country za neki početak, bio skroz idealan i sad neke tu glavne karakteristike sam ja naveo. Što se tiče njega, posjeduje prednji amortizer od 80 do 120 mm hoda, uglavnom sa lokom, retko koji je bez loka, mislim postoji i bez loka, ali uglavnom su sa tim lock sistemom, otključavanje i zaključavanje. Onda dalje, znači, bez zadnjeg amortizera, ali postoje primjerci sa zadnjim amortizerom. Vidjet ćete sliku, na primjer, Trek Super Kalibar, na primjer 9.9, 9.87, viđao sam, kažem, na Islandu, sam ga isto video uživo, on ima čak i zadnji amortizer, recimo, znači postoje i takvi primjerci. Veličina točka mu je 29 inča, uglavnom. Sad neka maksimalna otprilike širina gume je negde od 2.0 do 2.20, 2.25, sve zavisi od rama, mada i neki modeli može ići i do 2.30, ali to je da kažem neki plafon, ne možete, ne kažem da ne može, ali nisam viđao da nešto može šire od toga. Kod mene je 2.30 i kažem eto to da kažem jedva sve nešto, bar po meni preko i 2.20 i 2.30 mi je već za neke onako full suseve i tako te stvari, tako da preko 2.30 ono kažem to vidite da li može kod vas ako hoćete baš da stavite, to je da kažem neki plafon po meni. Sad ako imate drugačiji ram pa možda nešto možete i šire da stavite od toga, naravno ako vam je potrebno. Dosta je brži za uspone i za neke cross country trke, znači mnogo se lakše penjeti s njim recimo uz brdo nego sa full suspensionom. Sad ovdje sam stavio s njim je bolje ići uzbrdo nego nizbrdo, ajde da to obrazložim. Pa vidite, zato što on je mnogo da kažem lepši za tu neku uzbrdicu, zato što vi kad okrećete mnogo lakše idete uzbrdo, još ako zaključate da kažem taj prednji amortizer, onako pretvaram se u tu krutu vilu i ubacite u taj neki najlakši da kažem prenos i stvarno ono onako lepo ide uzbrdo, lagano, ne osjećate neki napor i to sve za razliku od full suspensiona. Ja sam na primjer vozio Goranov, taj ću vam video izbaciti kad smo išli na Popovicu, izaće pre ovoga, već izlazi danas. Odnosno danas je koji, danas je 9. februara, ne znam kada ću ovaj da izbacim. Znači 9. februara je izašao, da sam vozio, on kao ajde se zamenimo, njemu je lakše kao na mom. Ajde, ja sam, mogu reći da sam se isto sa full susom onako isto popeo bez problema, ali mnogo je lakše da kažem bilo sa mojim. Tako da, nego za nizbrdo, da, što se tiče nizbrdo, ok, pogodan je on i za nizbrdo, ali kako da vam kažem, morate da vidite tu neku, da kažem, idealnu osu da tražite prilikom skretanja, nije baš pogodan za neki neravan put, nisu baš za neke neuređene staze i to, nego za neke, da kažem, staze koje su baš uređene i pravljene za te takve cross country bicikle. Naprimjer, bilo bi vam mnogo teško idete na neku enduro stazu sa njim, zato što ima mnogo tih oscilacija na stazi, mnogo ima te, da kažem, tog letenja, lebdenja
I da kažem, tu vam i nije baš nešto bezbedno, zato što maltene ja ga telom pomeram, da kažem, znači pomerate ga telom, bar ja tako kad hoću da skrenem, ne mogu samo onoj hajde da smotam, nego telom, kažem, zbog tog zadnjeg dela koji je krut i sam se zove hard tail, ono kao tvrdi rep, tako da za neke uređenije staze možete s njim bez problema, kažem, problem je kod njega ta idealna osa koja, da kažem, mora da se traži kada, ne znam, skrećete i to. Jer ja sam isto dosta puta mogao da padnem, eto, zato što samo sam ga smotao. I da kažem, eto, uglavnom imaju dosta brzina i ta neka paleta kod njega je od 3x9, ali dobro, sad je to već neki stariji, da kažem, model, ono već polako zastarao je taj 3x9 prenos, 3x10. Sad je više baziran 2x10, 2x11, najviše je zastupljeno 1.11, 1.12, ono, ali kažem, 12 je dosta i skupa za održavanje i to sve. Evo sad sam stavio primjer svog bicikla, recimo 3x9 prenos, evo neki Canyon, ovo sad mislim da je 1x11 ili 12. Recimo i eto taj trek što sam spomenuo gdje ima evo i taj zadnji amortizer isto, znači ja spada u hardtaile, znači da postoji sa tim zadnjim amortizerom, ne znam koliko otprilike taj zadnji amortizer kod njih ima hoda. Tako da eto ljudi, manje više to je to za ovaj klip, eto hvala vam na gledanju, ne zaboravite like i subscribe, naravno i zvonce. Ako vam se klip dopao, ako hoćete ovako neke klipove da vam pravim, vi pišite tamo dole u komentare ili pišite meni na Instagramu, kako god hoćete i manje više to je to za ovaj klip. I kako ja uvek kažem, la libertà non apprezzo, a mi se vidimo u nekom sljedećem vlogu. Pozdrav ljudi!